Najlakša stvar na svijetu je okriviti druge. Prodaja je pala jer je tržište loše. Projekt kasni jer su programeri spori. Tim je nemotiviran jer su to milenijalci, Gen Z i slično. Imam vijest za tebe. To je laž. I ovo nije optužba, ovo je poziv da preuzmeš svoju osobnu moć. Postoji jedna jedina istina u vodstvu, a to je koncept koji autor Jocko Willink zove ekstremno vlasništvo, extreme ownership. Što točno znači ekstremno vlasništvo? Ekstremno vlasništvo znači da si ti odgovoran za apsolutno sve. Ne samo za ono što si ti napravio, odgovoran si i za ono što si ti napravio, i za ono što su tvoji ljudi napravili, i za ono što nisu napravili, i za ono što su krivo shvatili, i za sve ono što su zeznuli. Ako tvoj tim ne radi dobro, to nije zato što je tim loš, to je zato što si ti loš lider. Loš u ovom kontekstu ne znači zao ili nesposoban, loš znači da još nisi preuzeo punu odgovornost. Ako članovi tvog tima nisu napravili dobro, ti im nisi dobro objasnio, ti nisi provjerio, odnosno nisi postavio standard. Dobrodošli u MK Solocast. Danas ćemo oslabiti tvoj ego i izgraditi tvoj autoritet. Jer pravi autoritet ne dolazi iz titule. Pravi autoritet dolazi iz preuzimanja odgovornosti. Prvi dio, ego je neprijatelj. A zašto većina lidera propada? Većina lidera propada zbog ega. Ego je taj koji ti govori da si ti najpametniji u osobi. Ego ti govori da nikad ne smiješ priznati grešku jer ćeš ispasti slab. Ego ti govori da su drugi krivi kad stvari krenu po zlu. Jocko Willink nas uči upravo suprotno. Provedba ekstremnog vlasništva zahtijeva provjeru tvog ega i djelovanje s visokim stupnjem poniznosti. Želim da zamisliš scenu. Projekt je propao, ti si šef. Imaš dvije opcije A. Opciju A nazvat ćemo amater. I kažeš, ja sam sve dobro isplanirao, ali Marko je zeznuo rokove, Ana nije poslala mail. E sad, što u toj situaciji tim misli o tebi? Tim o tebi u toj situaciji misli da si najobičniji ljigovac koji čuva svoju guzicu i ishodovno izgubio si njihovo poštovanje. Opcija B je opcija ekstremnog vlasništva. Staneš pred tim i kažeš, projekt je propao. To je moja krivica. Ja nisam dovoljno jasno komunicirao rokove Marku, ja nisam provjerio s Anom je li mail poslan. Ja sam voditelj i ja sam odgovoran. Evo kako ćemo ovo sve popraviti. I što se događa u opciji B? Ljudi su u šoku. Očekivali su napad, a dobili su lidera. Kad ti preuzmeš krivnju, događa se čudo. Odgovornost u timu postaje zarazna. Marko će reći, ne šefe, ja sam kriv. Trebao sam reći ranije da ne stižem. Ana će reći, ja sam šefe trebala provjeriti. I ti si ovakvim ponašanjem, ovakvom komunikacijom stvorio kulturu u kojoj se ne traže krivci, nego se traže rješenja. Ono na što trebaš obratiti pozornost je da u takvoj komunikaciji moraš biti 100% iskren iz razloga jer ljudi nanjuše lažnu skromnost na kilometar. Moraš 100% vjerovati da je tvoja odgovornost apsolutna. Drugi dio, nisi predobar za prljavi posao. Jocko Willink kaže, nema puno stvari koje će tako snažno izgraditi poštovanje u timu kao vođa koji želi doprinijeti poslu kojeg još treba obaviti. Ako zasučeš rukave i kažeš, ekipa gužva je, dajte da ja riješim ove dosadne tablice, da vi možete raditi svoj posao, ti si upravo kupio njihovu lojalnost možda za uvijek. To ne znači da radiš njihov posao stalno. To znači da si spreman ući u rov kad je gusto. Sudjelovanjem u niskim poslovima, otkrivaš detalje o svojim ljudima koje nikad ne bi vidio iz svog staklenog ureda. Vidiš tko zabušava, vidiš tko se trudi, vidiš dinamiku tima. Poniznost je u ovom primjeru oružje, dok je arogancija tvoja najveća slabost.
Treći dio, objasni zašto ili izgubi rat. Ponovi si da ljudi nisu roboti. Ako im daš samo naredbu, a oni ne razumiju širu sliku, budi siguran da ti ljudi neće dati svoj maksimum. Joko nas uči da svaki član tima mora razumjeti opći cilj tima i važnost svog zadatka. Bez da im daš razlog, bez da im daš odgovor na pitanje zašto, dobit ćeš ti poslušnost, ali sa odgovorom na pitanje zašto dobit ćeš inicijativu u timu. A ako narediš radniku kopaj rupu ovdje, on će kopati, ali polako i bezvoljno. Ali ako kažeš slušaj me, moramo iskopati ovu rupu ovdje jer tu prolazi optički kabel koji će spojiti cijelu bolnicu na internet i spasiti živote, tvoj dio je ključan jer ako ti to ne iskopaš, kirurzi nemaju podatke. Sad on više ne kopa rupu, sad on spašava živote. Ako tvoj tim ne izvršava zadatke kako treba, to je vjerojatno zato što im nisi objasnio značenje njihove pozicije u hijerarhiji. A ako član tima ne razumije kako se njegov mali zadatak uklapa u stratešku misiju firme, to je tvoj propust. Prekini s mikromanagementom, daj im cilj, objasni zašto i pusti ih da nađu svoj način kako će to napraviti. I za zaključak, disciplina jednako sloboda. Za kraj te želim upozoriti na dihotomiju. Biti dobar lider ne znači biti dobrica. Moraš biti agresivan, ali ne smiješ biti bezobziran. Ekstremno vlasništvo nije kontrola ljudi. Ekstremno vlasništvo je kontrola standarda. Problemi se neće riješiti sami. Lider mora poduzeti mjere. Biti pasivan i čekati za tebe je jednako smrt. I za tvoj tim. Ali moraš pronaći ravnotežu. Nemamo vremena i nemamo budžeta, nisu opravdanja, to su izgovori. A ako tvoj tim nema vještine, ti si kriv što ih nisi trenirao. Trening je tvoja odgovornost. Od danas želim da izbaciš iz rječnika fraze oni ne znaju, oni su zeznuli, oni me ne slušaju i umjesto toga zamijeni te fraze sa ja im nisam dobro objasnio, ja ih nisam dobro trenirao, ja sam taj koji nije provjerio. Kad preuzmeš odgovornost bez izgovora, ljudi ti daju lojalnost bez prisile. Preuzimanjem ekstremnog vlasništva nad svojim svijetom događa se nešto čarobno. Prestaješ biti žrtva okolnosti i postaješ gospodar svoje sudbine. Tvoj tim će te slijediti ne zato što moraju, nego zato što žele. Jer znaju da kad zagusti, da ti nećeš pokazati prstom u njih, nego ćeš stati ispred njih i reći ja sam odgovoran. Ja sam Saša Tenodi, a ti preuzmi odgovornost i prestani biti amater u komunikaciji. Vidimo se.